Dobar dan. Ja sam doktorica Nadežda Bilić, oftalmologinja iz Poliklinike Bilić Vision u Zagrebu. Monovision je metoda rješavanja starosne dalekovidnosti koja se javlja nakon 40. godine života, bilo naočalama, kontaktnim lećama ili laserskim skidanjem dioptrije. Metoda je širom prihvaćena, ima izvrsne rezultate i mnogi ljudi imaju puno zadovoljstvo u postizanju dobrih rezultata vida gledajući na daljinu, znači u vožnju, radu za kompjuterom, pa čak i čitanjem. Ona ima i svoje nedostatke, zbog toga što ne može se jednako dobra vidna oštrina postići za sve udaljenosti. Znači, zbog toga određujemo koje je oko dominantno i to dominantno oko uz pomoć određenog testa više podešavamo za gledanje na daljinu. Nedominantno oko podešava se više za gledanje na srednju udaljenost ili blizinu. A ako se radi o laserskoj korekciji, onda se pacijentu stave kontaktne leće sa približnim rezultatom operacije koje pacijent nosi jedan dan i nakon toga se odlučuje za operaciju. Oči su vaše najveće blago, stoga brigu o vašim očima sa punim povjerenjem povjerite stručnjacima u Poliklinici Bilić Vision.